lebyi vuhaxi bya SABC hi haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. The family is unhappy and the Communist Party is unhappy that the municipality saw it fit despite a sound and a solid agreement between us. Vandyangu va lan'wa ntirho wa ku tsundzuka Chris Hani. We will be failing if we don't condemn this criminal act. This is an act of cowardice. Swi ta dyela mfumo 45 million rand ku pfuxeta xikolo lexi nga tshwa eRiverlea. Kasi ka mitlangu PSG yi ombana na Liverpool tanihiloko ti-quarter final ta UEFA Champions League ti ya mahlweni. Maka hina nkarhi nakambe mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 hi haxa na ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye hi vuhaxi bya DTT. Riperile vandyangu wa mulwela ntshunxeko Chris Hani va lan'we ntirho wo andlela swiluva esirheni rakwe eBoksburg evuxeni bya Joni. Ku ya hi vandla ra hina ra IFP kumbe ra SACP, vandyangu a va swi tsakeli ku va masipala wa Ekurhuleni wu katsiwa eka timhaka ta Chris Hani. Hambiswiritano ANC na SACP na vona hi xivona a va ha dzahisani swona. Ku tsakatsaka ka xinakulori xa ANC na SACP ku tikombe kahle namuntlha eswilahlweni swa mulweri wa ntshunxeko Chris Hani. Ntirho wo tsundzuka Hani wu hundzuke nkwetlembetano wa tipolitiki loko vandyangu va tibohe ku ka va nga yi. Vandyangu va ri ku va va nga ri kona i ku va va nga lavi ku tihlanganisa na masipala wa Ekurhuleni. When we arrived this morning, we were shocked to see that the municipality has imposed itself into the program despite there being no agreement about how we handle collaboration in relation to this particular wreath laying and memorial. Kambe mukhomi wa nkwama wa ANC Dr. Gwen Ramokgopa u ri vandyangu a va kotanga ku va kona hikuva va ri na nkosi. Kambe SACP va ri a va wu tivi nkosi lowu vikiwaka ku va kona. The family is grieving. They have a death in the family and therefore cannot and could not have participated today. And it is humane to acknowledge that and also to await the family. Because when we honor those of our leaders, we honor them with the families that have given them to us as a nation. Kasi ligi ya vantshwa ya vandla va ri a va titwi nhlamuselo leti nyikiwaka. Vona va emahlweni no xixima Hani. Va tlhela va rhumela rungula ra vukarhi eka matsalanankulu wa SACP Solly Mapaila. I was saying here today, Chris Hani belongs to the African National Congress, and the real SACP that is in the alliance with the ANC for over 100 years belongs to Chris Hani, not the opportunist careerists who fail when they contest the structures of the ANC, want to utilize the platform of the Communist Party for their own personal gains and interests. We know them who they are. They must do that outside the Communist Party. We are still going to fight to rescue the Communist Party from those criminals in honor of Comrade Chris Hani. Sa tetano madyambu ya namuntlha komitikulu ya vandla ra ANC ta kanerisana hi ku xana va ta yisa emahlweni na vuxaka bya vona SACP kumbe kasi le tlhelo varhangeri va SACP lava tirhaka ehansi ka ANC va boheka ku hlawula exikarhi ka mavandla hayambirhi. Holobye wa dyondzo eGauteng Lebohang Mayile u ri swi ta durha kwalomu ka 45 million wa tirhandi ku lunghisa muako wa xikolo xa le Riverlea Secondary lexi nga tshwa. Xikolo xi tshwe nakambe tolo na vusiku ku nga ravunharhu xikarhi xi tshwa kusukela hi 2007. Mayile u sele ku hisiwa ka xikolo no kombela vaaki ku sirhelela miako leyi pfunaka rixaka. Mhangu leyi yi kavanyete tidyondzo ta 112 wa vadyondzi va ka grade 8 na grade 9. Ndzilo onhe library, tikamara timbirhi to hlayisa nhundzu na lab ya sayense. Vaaki va kombela ku tivonakarisa loko va ri ni vuxokoxoko loko karhi vulavisisi bya xivangelo xa ndzilo bya yisa emahlweni. We will be failing if we don't condemn this criminal act. This is an act of cowardice. This is an act of heartless people. And these are criminals. There is no any other way of explaining it. And that's why we want to urge members of the communities who might have seen something
to cooperate with the agents of law enforcement. tin'wana ta ti-classroom leti nga hisiwa hi 2007 a ti akiwa hi vuntshwa. Mayile vula leswaku injiniyara ku karhi ku hlela xiyimo xa ti-classroom leti nga onhaka ku vona loko ku ri ti nga ha pfuxeletiwa. We have advised the department against bringing temporary classrooms. We don't think we need temporary classrooms when there are classes that can be renovated. So instead of using money to buy temporary classrooms, we are going to take that. Unfortunately, that could take us 5 days extra or 10 days extra, but I think that's a better option. Vadyondzi lava nga khumbeka va karhi ku dyondza eholweni ya xikolo. Vaaki va kombela ku sirhelela miako ya vona yo fana na swikolo naswona va vika emaphoriseni loko va vona migingiriko leyi sorisaka. Nandzu wo tlhakisiwa ka vafana vambirhi va le Randfontein evupeladyambu bya Joni wu yisiwe ka siku rin'wana hi khoto ya ndhawu liya. Vahehliwa vambirhi eka nandzu lowu a va ri ekhoto. Vahehliwa lavambirhi va langutene na milandzu yo tlhakisa no dlaya. Un'wana wa vahehliwa i muntshwa wa malembe le hansi. Vafana vambirhi va tlhakisiwe hi Nyenyanyane naswona ku kumeke ntsumbu wa un'we wa vona eka muhocho wa mine wa le Randfontein. Lowun'wana mufana wa 17 malembe wa hanyamalarile. Vandyangu a va tsakanga ku yisiwa ka nandzu eka siku rin'wana. Va koxa leswaku khoto yi fika makumu emhaka leyi hi xihatla no vona vululami byi endleka. I'm very frustrated, to be honest, because it's been dragging on for a long time, and I feel like even if they do get bail, what's going to happen to the other kids outside in our communities, not just our kids, but our people at large? What's going to happen if they come out? I actually don't want them to have bail. I don't want them to have that freedom anymore because, I mean, come on, who's going to be taken next? That's our fear as a community currently. Not just as a community, my sister is living in fear with her kids, and not just her, but Faisal and his family also. And as I mentioned, I said the community at large. And it's very frustrating, seriously. Khale ka mantsananankulu wa MK Party, Dr. Bongani Mngcwango, u ye ka vandla ra Inkatha. U amukeriwe president wa vandla Velenkosini Hlabisa. Vandla ra Inkatha ri ri Mngcwango u tisa ntokoto wo enta wa vurhangeri. Endzhaku ko susiwa ka xivandla xa vumatsalanankulu wa Mkhonto we Sizwe Party n'hweti leyi nga hundza handle ko nyikiwa xivangelo, Dr. Bongani Mngcwango u sukele vandla ra MKP. Uri u hlawule ku ya eka vandla ra IFP tanihi leswi ri nga na ntshamiseko ni ku komba ku ndlandlamuka. Looking at the depth and the fabric of each organization, looking at the experience in politics, looking at the level of stability within that organization, looking at the potential growth for that organization going forward, and looking at the leadership. IFP actually crossed Jordan when it came to my decision. Varhangeri va IFP va tshemba leswaku ntokoto wa Dr. Mngcwango wu ta tiyisisa ni ku seketela matshalatshala ya vandla ku tindlandlamuxa etindhawini to hambana loko ku nga si fika nhlawulo wa mfumo wa miganga. Hlabisa uri xiboho xa Mngcwango xo joyina vandla i ku tiyisisa ntshembo ra vanhu eka IFP. Hi mpfhuka ka 2021 IFP yi tirhe kahle eka nhlawulo wo siva swivandla exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Malunghiselelo ya yona ya nhlawulo lowu taka sweswi ya le ku endliweni hi xihatla. Dr. Bongani Mngcwango brings with him a wealth of leadership experience from both the private and public sector. Dr. Mngcwango anga vutisiwanga swivangelo swakwe swo suka eka MKP. Swa sweswi anga na xitulu eka IFP, kambe Hlabisa anga bakanyelanga etlhelo ku va Mngcwango anga ha nyikiwa ntirho eka vurhangeri bya vandla nkarhi lowu taka. Loko bya mavhengeleni swiphiqo swa Soreji a Giyani a ti-F. Tshama na yena. Malong ta mahungu ya SABC kasi ku vela hungu leri nga rhanga
Va ndyangu wa mulwelantshuxeko Chris Hani va lan'we ntirho wo andlela swiluve sirheni rakwe eBoksburg ka evuxeni bya Joni. Ku ya hi vandla ra yena ra SACP, va ndyangu a va swi tsakeli ku va masipala wa Ekurhuleni wu katsiwa eka timhaka ta Chris Hani. Vaaki va le ti-F eGiyani va ri risema ra Soreji ri xungeta rihanyo ra vona. Va ri i khale va mangala ku khuluka ka Soreji eka masipala, kambe swirilo swa vona a swi tekeriwi enhlokweni. Mutirhikulori loyi a ha riki muchudeni u endzele ndhawu liya laha a nga vulavula na vaakatiko. I Mukateko Chauke. Vaaki va le Giyani elokixini ra ti-F va vula leswaku a va byibyirelela hikokwalaho ka ku pfuta ka nkululo. Vaaki va ri swi na malembe yo ringana 22 va ri karhi va hanya endzeni ka xiyimo lexi. Va vula leswaku ku pfuta ka nkululo swi va wisela tiyindlu kumbe ku va onhela tiyindlu, naswona van'wamabindzu swi va susumetele leswaku va pfala mabindzu ya vona. Ku yisa hungu lerona emahlweni hi ta vulavula na Tatana Mabunda. Tatana Mabunda ha amukela eka mahungu ya SABC. Mi nga hi byela leswaku xiyimo lexi xi sungulerini naswona xi tisa xungeto wa njhani eka vutomi bya n'wina? Xiyimo lexiwa xi sungule hi 2004 ene i khale ngopfu hi karhi hi kombela ku va hi pfuna va ngati. I khale swinene ene a ha tivi swa ku sweswiwani hi ta ya kwini, hi ta endlisa ku yini, hi ta tshamisa ku yini, kumbexana n'wina mi nga swi twa swa mi ta hi pfunisa ku yini. I khale ngopfu na yindlu ma yi vona ya leyi se yi borile yindlu. Loko ma languta hala ndzhaku ka mina ma ya vona mati ya ku a yi dyi nchumu lani chana ku dya swakudya hi huma ya kun'wana ya dyela kule. Se hi kombela ku mi hi pfuna. Vaaki va vula leswaku va yile eka tiofisi leti a va ehleketa leswaku va ta kuma mpfuno eka tona, kambe a ku vanga na nhlanga leyi nga baleka ngati. Ni Mukateko Chauke wa mahungu ya SABC Giyani elokixini ra ti-F. Kasi va masipala wa Mopani lowu katsaka Giyani va angule hi ndlela leyi. Tanihi masipala wa xifundzatsongo i mhaka leyi hi tivaka ene ya pfumela ku xiyimo xa Nkulula section F a xi tshamisekangi. Hi ve hi kuma xiviko lexi kusuka ka vamasipala wa hina wa Greater Giyani hi ku ya hi service level agreement leyi nga na yona. Hi vona va nga na matimba ya ku endla maintenance aka ti-reticulation lines. Va hi kombisile ku laha xiyimo xi nga fika kona a va ha koti ku endla maintenance. Now sweswo leswi swi vula ku ri hina tanihi masipala wa xifundzatsongo hi fanekele hi nghenelela. And indeed hi nghenelerile. Lembe leri nga hundza hi November hi kote ku kuma mukontraktara loyi a nga sungula ku tirha. Leswi nge le ku ringeteni ka ku swi endla i ku vona ku hi cinca tiphayiphi leti nga koho letitsongo hi kota ku ti replace hi letikulu ku ri ti kota ku accommodate load leyi nga koho le ku nkululo wa wu kota ku khuluka kahle. Mara hi fanekele hi kombisa ku ku na swiphiqo leswi hi nga hlangana na swona. Xo sungula ku ve mhaka ya ku va hi kavanyetiwa hi mhaka ya timpfula loko mukontraktara a ha ku sungula. Leswi swi nga na nkoka swinene because nkululo wu fanekele u va wu ri tilayini leti hi ti endlaku hi nge le ku yi akeni yi fanekele yi kota ku va yi teka level ya kahle. Nkululo wu ri laha ngopfu ka gravity, so swi disturb-ile. Second issue ku ve mhaka ya ku loko va karhi a ringeta ku tirha ku cela mugodi leyi a nge le ku yi celeni ku va a celela tiphayiphi leti hi hlangana na ribye lerikulu leri a ri lava ku a kota ku ri blaster, and in the process ya ku va a ri blaster a fanekele hi va hi karhi hi tekela nhlokweni ku na tiyindlu leti nga koho ti nga crack. So swi hi delayile, mara hi na ku tshemba ku eka masiku mambirhi lama nge le ku teni u ta va hetile kota ku connecta hi backfiller because ntirho lowu nga koho u nga sala i wutsongo swinene. Huvo ya vulavuri bya mindzelekano BMA ya vilela hi vana vo tala lava pelaka nambu wa Limpopo kusuka eZimbabwe va nghena laha Afrika-Dzonga. Vhiki leri ku kumeke 12 wa vana lava nga khokhovela hi le kusuhi na ndzelekano wa Beitbridge eMusina va nghena laha tikweni. Van'wana va vona va tifambela voxe a va na vatswari. Maphorisa hi le ndzilikanini xikan'we na masocha va yimise thekisi leyi a yi rhwele vahlampfa lava nga riki na maphepha endzilikanini wa Beitbridge hi Musumbunuko. Ntsevu wa vakhandziyi i vana va le hansi ka malembe ya 12 va khomiwe na ntsevu ya lavakulu lava a va ngungumela hi le nandzweni wa Limpopo tolo. BMA va ri va tirha kun'we na mfumo wa Zimbabwe ku kambisisa laha vana va humaka kona. Of serious concern once again here in Beitbridge
is that we were able to aggregate the number of the miners that were intercepted in the past 2 days in particular. We had over 12 miners that were intercepted. You will remember it was 6 yesterday and it was 6 day before. So in an aggregated context, we have around 12 miners that has been intercepted here attempting to enter the country illegally. So in this instance, as we have indicated, one of the taxi drivers who was facilitating the 6 had to be arrested, and ultimately a case being opened. But of course, the miners, all in all, had to be given to the Department of Social Development so that they can actually be reconciled back to their families. Masiapato u ri ndzilikano wa Libombo wu hundze wa Beitbridge hi mphesa ya vanhu hikwalaho ka ku tlakuka ka xiyenge xa vupfhumba eMozambique. We have also seen with Libombo that there's a lot of South Africans that actually are going to Mozambique for holiday purposes. So most of those will be going to Shai and going a bit into the I would say the beaches in Mozambique, and that number of South Africans actually contributes in terms of the figures. Swaritano vaendzi van'wana va ri ku kamberiwa ka maphepha endzilikanini wa Beitbridge swi famba kahle. A rongo tangana bona thaidzo u ḓo swika fhano dzi bodara ndi dzoṱhe ri khou ḓi tshimbila zwavhuḓi u imisiwa ndi mushumo wa mapholisa a huna tshiṅwe tsha u vhifhaho tshe ra ṱangana natsho. BMA va ri hi sonto va ta tivisa tinhlayo to nghena no huma endzilikanini hi ku angarhela hi minkarhi ya Paseka. Holobye wa vutleketli u ri hofisi ya magondzo ya tiko SANRAL yi ta tirhisa ku tlula 22 billion wa tirhandi ku pfuxeta magondzo yakulu ya le xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Holobye Barbara Cressy a ri gondzo ra R40 ro suka Limpopo ri eMpumalanga leri nga khukhuriwa hi ndhambi. Tanihiloko mutirhikulori a vika gondzo leri ri tirhisiwa ngopfu hi vaakatiko na vamabindzu naswona sweswi a ra ha fambeki. Nhlamulo Mabasa. Gondzo ra R40 leri hlanganisaka xifundzhankulu xa Mpumalanga na Limpopo ri onhakile swinene ndzhaka timpfula leti nga va kona hi n'hweti ya Sunguti. Exikarhi ka doroba ra Hazyview na White River ku tirhisiwe kwalomu ko tlula 40 wa mamiliyoni wa tirhandi ku lunghisa gondzo leri, kambe endzhaka tin'hweti timbirhi ri pfuriwile ri ve ri pfariwa nakambe endzhaku va ri onhaka. Here on the R40 we've got 5 sites where there has been slippage. It doesn't all look the same, but it's essentially the same problem. And of those 5 sites, 3 are currently active, meaning we are busy working on repairing them. The engineers are advising me that we have to change the design on this particular rehabilitation, and we have to build it up with stones and concrete. Kwalomu ka madzanadzana wa tilori tirhisa gondzo ra R40 siku na siku kusuka emigodini ya le Phalaborwa ku ya eka tiko akelana Mozambique. Cressy u hlamusele leswaku ku na makungu ya ku susa tilori letiya leswaku ku ta tirhisiwa switimela ku tleketla nhundzu. U tlhela a vula leswaku kwalomu ka 3.7 wa mamiliyoni wa tirhandi yi vekiwile etlhelo ku pfuxa swiporo. Most of the movement on these roads is coal, and that is major rehabilitation of that line so that we can increase the number of trains that we are running. Holobye u tlhela a tivisa leswaku tikhampani ta migodi ti tibohe ku tirhisana na mfumo ku lunghisa magondzo lama nga onhaka. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC e White River. Mali ya laha kaya rhandi yi tilerile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara R16.38, pondo i R21.99, euro i R19.15, kasi pula tiko akelana na Botswana i R1.15. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,764 a ounce, platinum i $2,044 a ounce, kasi nxavo wa oil and base i $93.40 emphongolo. Mitlangu ya ti-quarter final ta UEFA Champions League ya mahlweni madyambu lama. Xipano xa le France PSG xi omba na tinghwazi ta EPL Liverpool endzeni Paris, kasi Spain Atletico Madrid yi hlangana na Barcelona. Tolo swipano swa Arsenal na Bayern Munich swi hlurile.
PSG na Liverpool ti ta jamelana madyambu lawa eka ntlangu wa ti-semi-final ta Champions League. Swipano leswi mbirhi ro hetelela loko swi hlangana a ku ri eka ringo ra last 16 lembe leri nga hundza. PSG va hlule hi ti-penalty eAnfield. Paris Saint-Germain va le ka xiyimo xa kahle xo sirhelela xitlotlo xa vona, kambe mudzaberi Luis Enrique u vula leswaku ku va va ri swirhandzwa a swi vuli nchumu. Everybody is looking forward to analyzing who is the favorite, and I think it's not important who is the favorite. I think there is no favorite in those kind of matches. What I can see is it's going to be a difficult match for both teams, but I think they are a good team, best side. One of the teams, English team, who play better. We are ready. We are excited to play in that match, and we'll see if we can qualify for the next round. Liverpool va rhumele xipano xo tiya eParis lexi katsaka mutlangi wa le mahlweni Alexander Isak. U hoxe tigolo tinharhu a pfuneta eka yin'we eka mitlangu ya 16 leyi a nga yi tlanga ku fika ka nkarhi wa sweswi, kambe a nga ri ku tlangeni ku ringana tin'hweti ta mune hikokwalaho ko vaviseka. Mudzaberi Emi Slot u vula leswaku u navela leswaku Isak a va a lulamile eka ntlangu lowu. Finished close to a week of team training sessions now, so he can play a part, otherwise I wouldn't take him. I decided not to take him to the Etihad because we felt in talks with the player medical performance staff that he wasn't able to get a performance out of him yet. And since he's with us now, we do think that we can get a performance out of him now, but not to start. That be clear. Eka ntlangu wun'wana wa nenge wo sungula wa ti-quarter final, Barcelona va ta ombana Atletico Madrid. Barcelona va ha ku hlula Atletico hi tigolo timbirhi eka yin'we eka La Liga. Mitlangu leyi hayimbirhi ka yona yi ta sungula hi awara ya 9 hi nkarhi wa Afrika-Dzonga madyambu lawa. Tsitsi va loyi yi ta hetisela xipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabonda. Hi khensa ku va mi langutiseni. Hlave na khensa ku siriwa nkarhi ha perile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga hi madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, kasi ku languta exifundzeninkulu leswi nga le Kapa hi languta ku le Northern Cape, Western Cape ku katsa na Eastern kona ku langutile mpfula eka madyambu ya namuntlha, kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka loko hi languta eka swona swifundzeninkulu leswi nga le Kapa, kasi loko hi languta eswifundzeninkulu xa N'walungu ku katsa xifundzeninkulu xa Northwest na Gauteng na le Mpumalanga kona ku ta ku ri ni mapapa kambe ku ta va karhi ku nghenela mpfula loko hi languta kwele exifundzeninkulu xa le Mpumalanga. A hi leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku nga va ni mpfula ya tilo ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape, kasi ni siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka kwele exifundzeninkulu xa le Northern Cape, kasi eka tindhawu to tala ta swifundzeninkulu ku ta va ku ri maxelo mo saseka swinene. A hi leswaku swifundzeninkulu swona swi tshamisekile hi languta ti-temperature, ti-minimum na ti-maximum, kasi ku hi languta eGauteng kona ku languta maxelo mo hola swinene loko hi languta Pitori i ta va ri ka 12 ku ya eka 24, kasi loko languta Joni yona i ta va ri ka 13 ku ya eka 23. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona na kona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu to fana na Messina le Phalali na yona ta va karhi hisa loko languta Tzaneen i ta va ri ka 12 ku ya eka 26, Thohoyandou i ta va ri ka 17 ku ya eka 25. Languta kwele xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona na kona u nga langutela maxelo mo kufumela loko languta ta fana eMalahleni, Secunda ku ta va karhi ku kufumela loko languta eMeliona i ta va ri ka 11 ku ya eka 24. Kasi ku languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ta fana Vryheid, Ulundi ku ta va karhi ku hisa, Richards Bay na ta va karhi hisa, Ladysmith yona i ta va ri ka 14 ku ya eka 29. Languta xifundzeninkulu xa Eastern kona na kona u nga langutela maxelo mo hola loko languta ndhawu ta Mulatswana ku ta va karhi ku horile, Mthatha i ta va karhi hisa, kasi loko languta Komani yona i ta va ri ka lomu ka 6 ku ya eka 28. Languta xifundzeninkulu xa le Western Cape kona na kona u nga langutela maxelo mo hisa loko ndhawu ta Vredendal ku ta va karhi hisa, St Williams na ta va karhi hisa, kasi ku languta Cape Town yona i ta va ri ka 17 ku ya eka 31. U languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape kona na kona u nga langutela maxelo mo hisa languta Springbok ku ta va karhi ku hisa, Carolina na yona ku ta va karhi hisa, kasi Kraaienhof yona i ta va ri ka 14 ku ya eka 27.
kasi ku yi languta exifundzeninkulu xa Free State u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta tindhawu ta ku fana na Bothaville ku ta va karhi ku hisa, Kroonstad na ta va karhi ku hisa, kasi loko ta Bethlehem yi ta i ri ka 11 ku ya eka 24. U languta xifundzankulu xa North West u nga ha langutela maxelo mo kufumela ku ta va karhi ku hisa loko u languta ndhawu ta fana na Rustenburg, kasi loko ta Potchefstroom yona na ku ta va karhi ku hisa, Kragstad na ku ta karhi ku hisa, kasi loko ta Mahikeng yona i ta va eka 14 ku ya ka 24, kasi loko ta Tuskana i ta va i ri ka 17 ku ya ka 24. Laha ku ri maxelo mi khomelana ka mati ya mali namuntlha ra perile.